алейкум бинандагони гиромӣ, нашри навбатии барномаи иттилоотии ахборо аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо менамоем. Дар студия бо шумо Марҷона Шарипова. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баъди анҷоми сафари расмӣ аз шаҳри Мински ҷумҳурии Беларус ба ватан баргаштанд. Дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмонро сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон, муовини аввали роҳбари дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар шахсони расмӣ истиқбол гирифтанд. тавре иттилоъ додем аз 27 июн то 1 июли соли равон асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сафари расмӣ дар ҷумҳурии Беларус қарор доштанд. дирӯз дар шаҳри Минск мулоқоти сеҷонибаи сарони давлатҳои Тоҷикистон, Беларус ва Россия муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, Александр Лукашенко ва Владимир Путин баргузор гардид. ҳамчунин дар доираи сафари расмӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар маросими пӯшидашавии дуюмин бозиҳои аврупоӣ дар варзишгоҳи миллии олимпии Динамо шаҳри Минск иштирок намуданд. гузориши ҳамкорони мо. 3 июн дар шаҳри Мински ҷумҳурии Беларус мулоқоти сеҷонибаи сарони давлатҳои Тоҷикистон, Беларус ва Россия муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, Александр Лукашенко ва Владимир Путин баргузор гардид. дар ҷараёни мулоқот масъалаҳои ҳамкории кишварҳо дар доираи муносибатҳои дуҷониба ва ҳам дар чаҳорчӯби ташкилоту созмонҳои минтақавию байналмилалии иттиҳоди давлатҳои мустақил, созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ ва ғайра мавриди баррасӣ қарор дода шуд. Эмомалӣ Раҳмон ва Владимир Путин ба Александр Лукашенко ва ҳукумати ин кишвар барои дар сатҳи баланди ташкилӣ баргузор кардани бозиҳои дуюми аврупоӣ баҳои баланд доданд. дар мулоқот ҳамчунин дигар масъалаҳои муҳими мавриди таваҷҷӯҳи ҷонибҳо муҳокима карда шуд. 3 июн дар шаҳри Минск дар доираи сафари расмии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар маросими пӯшидашавии дуюмин бозиҳои аврупоӣ дар варзишгоҳи миллии олимпии Динамо иштирок карданд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ин ҳамоиши калони варзишӣ бо даъвати президенти ҷумҳурии Беларус Александр Лукашенко ширкат варзиданд. бозиҳои аврупоӣ маҷмӯи мусобиқаҳои минтақавию байналмилалӣ байни варзишгарони кишварҳои аврупоӣ буда дар ҳар як 4 сол як маротиба гузаронида мешавад. аз 12 то 28 июни соли 2015 бозиҳои якуми аврупоӣ дар ҷумҳурии Озарбойҷон баргузор шуда буд, ки дар он варзишгарон аз кишварҳои Аврупо байни ҳам рақобат карданд. ба бозиҳои аврупоӣ намудҳои гуногуни варзиш аз қабили бадминтон, баскетбол, волейбол, бокс, муҳорибаи озод, юнонию римӣ, велосипедронии занона, шиноварӣ, гӯштини дзюдоу самбо, карате, тенниси рӯи миз, камонварӣ, шамшерзанӣ ва ғайра шомил мебошад. бозиҳои дуюми аврупоӣ таҳти унвони вақти ғалабаҳои бузург дар шаҳри Мински ҷумҳурии Беларус аз 21 июн то 3 июн ҷараён гирифта, дар он аз 50 давлати аъзо 3844 нафар иштирок кард. варзишгарон барои ба даст овардани 200 медал аз рӯи 15 намуди варзиш талош варзиданд. имрӯз дар қасри миллат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, президенти Бонки Аврупои таҷдид ва рушд Сума Чакрабартиро ба ҳузур пазируфтанд. дар ҷараёни мулоқот вазъи феълӣ ва дурномаи муносибатҳои ҳамкории Тоҷикистон бо Бонки Аврупои таҷдид ва рушд мавриди баррасӣ қарор дода шуд. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо итминон иброз доштанд, ки натиҷаи ин мулоқот имконоти густариши ҳамкорӣ ва самтҳои нави онро байни Тоҷикистон ва Бонки Аврупои таҷдид ва рушд фароҳам меорад. Сума Чакрабарти ба президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои пешбурди сиёсати бобарори иқтисодӣ, ҷорӣ кардани ислоҳоти муваффақ дар ҳамаи бахшҳо ва рушди бонизоми кишвар баҳои баланд доданд. ҷонибҳо зимни мулоқот масъалаи густариши ҳамкорӣ дар самтҳои рушди энергетика ва истифодаи босамараи нерӯи барқ, ташаккули инфраструктураи ҳамлу нақл бо мақсади тавсеяи ҳамкории минтақавӣ, дастгирии бахши хусусӣ ва баландбардоштани фаъолнокии иқтисодии аҳолӣ, рушди боэътимоди бозори молиявии мамлакат, дастгирии соҳибкории истеҳсол
اقتصادی مخصوصا در سمت کارکرد نهایی محصولات کشاورزی و دیگر بخش‌های افزایش‌ناک را محاکمه کردند. تاکید گردید که در دایره همکاری زیچ و پرثمر حکومت جمهوری تاجیکستان با بانک اروپایی تجدید و رشد در تاجیکستان با مبلغ 755 میلیون دلار 127 لایحه گوناگون تطبیق گردید. در جمهوری تاجیکستان عین زمان 22 لایحه سرمایه‌گذاری توسط مبلغ‌گذاری بانک اروپایی تجدید و رشد در حجم بیش از 520 میلیون دلار عملی گردیده شده است. در ملاقات همچنین مسئله همکاری در سمت تطبیق استراتژی ملی رشد جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2003 افزایش حجم مبلغ‌گذاری و جدا کردن مبلغ‌های گرانتی مورد بررسی جانب‌ها قرار داده شد. مسئله گسترش همکاری در سمت‌های رشد انرژتیک و استفاده با ثمره نیروی برق، تشکل اینفراستراکچور حمل و نقل با مقصد توسعه همکاری منطقوی، دستگیری بخش خصوصی و بلند برداشتن فعالنوکی اقتصادی اهالی از جمله موضوعاتی بودند که در این ملاقات مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتند. ابراز داشت پرزیدنت بانک اروپایی تجدید و رشد سوما چکربرتی ضمن مصاحبه با خبرنگاران. السلام علیکم. ما چند لحظه پیش با پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان یک صحبت نهایت پرمحتوای داشتیم. از آن دوره‌ای که صحبت آخران داشتیم یک چند سال علاقه گذشت و در رفت صحبت ما بررسی نمودیم که بانک اروپایی عاید به تجدید و رشد یکی از سرمایه‌گذاران بزرگ جمهوری تاجیکستان می باشد. در دایره فعالیت خود ما 755 میلیون کمک رسانیدیم و در دایره این کمک ها 127 لایحه ها را عملی نمودیم. من فکر میکنم که سبب همه این رشد اقتصادیات خوب جمهوری تاجیکستان می باشد که در چند سال اخیر بسیار پیشروی های نظررس به دست آورده شد و این چنین در رفت صحبت من ذکر نمودم که همکاری های خوب با خزینه بین المللی اسعار با جمهوری تاجیکستان برای بیشتر نمودن همکاری های ما در آینده کمکی بیشتر رسانیده برای جلب نمودن دیگر سرمایه گذاران خارجی به جمهوری تاجیکستان این چنین کمکی زیاد خواهد رسانید. خوب امروز گفتم ممکن است اقتصادیات جمهوری تاجیکستان به یک سطح باورناک برآمد که این یکی از سبب‌های اساسی بهتر نمودن همکاری های ما می باشد. از جانب دیگر وضعیت منطقوی نسبت به سالهای پیش به طور مثبت بسیار تغییر یافت که این هم سبب دیگری همکاری های قوی ما گردید. در جاده همکاری های سیاسی و تجارت در بین جمهوری های ازبکستان و تاجیکستان بسیار دیگرگونی های مثبت نظررس به میان آمد که این برای همکاری منطقوی و اینچنین رشد خود جمهوری تاجیکستان یک تکان بسیار تازه بخشید. و سوم سببی که من امروز نسبت رشد آینده قوی جمهوری تاجیکستان باورناک هستم و اینچنین بسیار امیدوار هستم این گذراندن اصلاحات های مهم در جمهوری تاجیکستان می باشد که در این جاده کارهای زیادی به انجام رسانیده شد، لیکن با این نگاه نکرده ما را کارهای زیادی دیگری در پیش است و کمک بانک اروپایی عاید به تجدید و رشد در اینجا برای ما مساعدت خواهد نمود و البته من فکر می کنم که ما در آینده باز هم همکاری خود را قوی می گردانیم. آن دستاوردهایی که ما به دست آوردیم به پیشصفی و پیشوایی سیاسی شخصا محترم پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی امام علی رحمان امکان پذیر نمی شد البته و از جانب بانک اروپایی عاید به تجدید و رشد ما به چنین همکاری ها بهای مثبت می دهیم و امروز ما در عرفه به امضا رساندن یک سازشنامه استراتژی همکاری نو بین بانک اروپایی عاید به تجدید و رشد و جمهوری تاجیکستان قرار داریم که آن سال جاری و تا سال 2024 را در بر خواهد گرفت و من شخصا از شورای دیرکتوران بانک اروپایی عاید به تجدید و رشد خواهش میکنم که کمک هایی که در سطح سالانه 60-70 میلیون را تشکیل میدهد به 150 یا که 200 میلیون بالا برداشته شود. ما اینچنین با جناب پرزیدنت مسئله لایحه راه آبی گرم و نورآباد که
سرحد دوشنبه و اینچنین سرحد قرقیزستان را پیوست میکند بررسی نمودیم و از جانب دیگر ما اینچنین مسئله های خواهشمندی بانک اروپایی آید به تجدید و رشد را جهتی کمک به جمهوری تاجیکستان در ساحه انرژتیک بررسی نمودیم که اینچنین برای از بهتر نمودن وضعیت شرکت برق تاجیک وابستگی کلان دارد. این دو مثال به نهایت گفتم ممکن است بر اعلی نمایان همکاری ها و اینچنین سرمایه گذاری های بزرگ از جانب بانک اروپایی آید به تجدید و رشد در جمهوری تاجیکستان می باشد که در آینده باز هم برای از سطح خوب به سطح عالی برآوردن همکاری ها امکانات های نو فراهم می آورد. تشکر زیاد. ادامه اخبار. کارخانه تاجیکستان و ترکیه ارچه میبل در شهر خوجند دوام یک سال فعالیت استحصال 150 نوع محصولات میبل برای مؤسسه های معارف و تندرستی کارخانه مؤسسه ها و اینفراستراکچور سیاحی و مهمانخانه را به راه مانده در تامین بازار داخلی با محصولات واردات عوض کننده موقع استوار پیدا میکند. گزارش روزالی رحمان و دلشاد یوسفی. مؤسسان جمعیت فورتونا کمپانی تاجیکستان و شرکت دولتی ترکیه اوچ یلدز بهر اجرای دستور سپارش اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان که یک سال قبل ضمن آغاز رسمی در روز عید وحدت ملی باید به وسیله کردن کارخانه بلند برداشتن صفت افزون نمودن حجم و راه ماندن استحصال نو و نمودهای نو میبل‌های مخصوص داده بودند تدبیرهای تکنیکی و تکنولوژی گسترش همکاری بازارآموزی را عملی نموده موفق میشوند. با مقصد بلند برداشتن صفت محصولات و زیاد کردن نامگوی محصولات در استحصالات خود در با تجهیزاتی که خیلی پر اقتدار خریداری کرده بودیم از دولت ایتالیا امروز متخصصان ما آزادانه با این تجهیزات ها کاربری میکنند. این تجهیزات ها همش رقمی میباشد. برای دیزاین محصولات امروزه برای نمود صفت آن این خیلی این تجهیزات ها مساعدت میکند. کارخانه مشترک ارچه میبل در زمینه جمعیت دارای مسئولیت محدود ارچه در منطقه آزاد اقتصادی سوخت تأسیس یافته فعالیت میکند. در کارخانه استحصال میبل های مخصوص برای مؤسسه های ساحه معارف، مکتب و مؤسسه های تعلیمی مخصوص، کودکستان ها، میز و کرسی، جوان، مؤسسه های تندرستی، کت های بستری، کت جراحی، دیگر لوازمات میبلی طبی برای مؤسسه های کار و خدمت رسانی، مأموری، فراغتی و معیشی، مهمانخانه ها، خانه های شخصی اهالی راه مانده شده است. میبل های صاحبی استحصال کارخانه ارچه میبل برتری و افضلیت دارند. مثلا میبل های مکتبی و مؤسسه های تا مکتبی جوابگو مطابق به قاعده های طلبات فیزیولوژی تشکل جسمانی کودکان و نورسان است. در کارخانه استحصالات بی پرتو جاری، پرتوهای استحصال دوباره کارکرد و استفاده می شوند. محصولات پورا از چوب طبیعی بوده در ترکیب محصولات مواد کیمیایی از معیار طلباتی هم کم است. میبل ها در دو مجموعه خط تکنولوژی در 49 عدد تجهیزات زمانوی تکنولوژی کامپیوتری استحصال می‌گردد. در کارخانه ارچه میبل متخصصان در استحصال محصولات سطح استانداردی با تخصص، دانش و مهارت، نوجویی و کار با تکنولوژی پیشرفته جهانی نقش اساسی دارند. یک سال فعالیت کارخانه نشان داد که محصولات آن جای چنین محصولات وارداتی را اشغال می‌کند. سهم کارخانه در تامین بازار داخلی با محصولات چوبی می‌افزاید. این ثابتگری آن است که محصولات کارخانه پر واردات عوض کننده بوده. خریدار به محصولات کارخانه از نگاه صفت، ترکیب طبیعی، نامگوی و نو و نمود، ساخت و دیزاین، جوابگوی ساحه‌های علاهیده نسبت به چنین محصولات وارداتی افضلیت می‌دهد. پورا خریداری گردیدن میبل های استحصال این کارخانه وطنی در یک سال سپری از جانب خریداری بازار داخلی، کارخانه و مؤسسه های پایتخت مملکت، ولایت سوخت، ولایت خطلون و دیگر منطقه های جمهوری شهادت این است. در مابین یک سال کاربری این کارخانه استحصالی ارچه میبل 150 نامگوی محصولات زیاد کرده شده است. نرخ و صفت محصولات امروز رقابت پذیر می باشد. امسال 7 выставки جهانی با متخصصای جوان محلی روان کردیم و در یک جایگاه اشتراک کردیم. این کلانترین نمایشگاهی در اروپا، این گناور در استانبول، در مسکو، آلماتو و آخرین выставки که در
давлати ҳамсояи Ӯзбекистон Тошкент гузашт. иштироки мо дар ин виставкаҳои байналмиллӣ хеле таконӣ мусбит дод. дар оянда мо барои зиёд кардани содироти маҳсулоти арча мебел корбарӣ карда истодем ва якчанд шартномаҳо бо давлатҳои Қирғизистону, Қазоқистону, мана Афғонистон ба имзо расида истодааст. роҳбарият, устоҳо, технологҳо, рассомону дизайнерҳои корхона наву намудҳои ҷолиби маҳсулотро эҷод ва дар истеҳсолот ҷорӣ менамоянд. давоми як соли фаъолият намунаҳои маҳсулоти корхона дар намоишгоҳҳои ватанӣ ва як қатор давлатҳои хориҷӣ таваҷҷӯҳи харидорони ватанию хориҷиро ҷалб намуда, аҳли корхона дар баробари зиёд намудани ҳаҷми истеҳсоли мебел барои бозори дохилӣ содироти онро ба як қатор давлатҳои хориҷӣ чун Қазоқистон, Қирғизистон, Афғонистон пешбинӣ менамояд ва бозори фурӯши ин маҳсулоти истеҳсоли корхонаи Тоҷикистон васеъ хоҳад шуд. Равзали Раҳмон, Дилшод Юсуфӣ, вилояти Сухт, Ахбор. мавзӯи дигар, кишоварзони хоҷагидорони ноҳияи Дӯстӣ вилояти Хатлон дар парваришу истеҳсоли полизиҳо таҷрибаи бой дошта, ҳаммасола дар таъмини бозори истеъмолӣ бо полизиҳо саҳм мегузоранд. деҳқонони хоҷагии ҷавоҳироти ноҳия ки имсол дар майдони 14 гектар чанд номгӯи полизиҳоро киш намуданд, имрӯзҳо ба ҷамъоварии ҳосил машғул ҳастанд ва соҳибкорон дастранҷи кишоварзонро ба дигар минтақаҳои кишвар ва берун аз он содирот менамоянд. гузориши Худододи Раҷаб ва Искандари Саид. ҷамъоварии ҳосили дилхоҳи маҳсулоти полизӣ бахсус тарбузу харбуза дар хоҷагии деҳқонии ҷавоҳироти ноҳияи Дӯстӣ аз меҳнати софдилонаи деҳқонони хоҷагӣ бозгӯӣ менамояд. ман ҳамин тарбуз ҳоҷ ба миқдори 25-20 кило аз зиёд ҳай мумкин 27 кило ам броя ки мо ин ҳамин тарбузоро ба шаҳри Хучанд бурдезиян Қирғизистон, Қазоқистон, шаҳри Душанбе. хоҷагидорон ҳамасола бо истифода аз обу замини мусоид, таҷрибаи баланди корӣ дар арсаи кишоварзӣ, интихоби тухмиҳои минтақабо ва дуруст ба роҳ мондани корҳои агротехникӣ дар ин аём барои фаровонии бозори истеъмолии сокинони кишвар бо маҳсулоти тару тоза саҳм мегузоранд. бо мусоид омадани боду ҳавои имсола сабзишу серҳосил гардидани полизиҳо шароит фароҳам омад ки деҳқонон аз дастранҷи хеш ҳосили дилхоҳ ба даст оранд. ҳамин аст ки аҳли хоҷагии деҳқонии ҷавоҳирот имрӯзҳо саргарми ҷамъоварии тарбуз буда ҳамзамон маҳсулоти хешро пешкаши соҳибкорон намуда истоданд. аз давраи аввали ҷамъоварии ҳосили полизӣ соҳибкорону харидорон аз ин хоҷагӣ маҳсулотро бо нархи дастрас харидорӣ карда ба бозорҳои дохилу хориҷи кишвар содирот менамоянд. аҳли заҳмати хоҷагии деҳқонии ҷавоҳирот дар ноҳияи Дӯстӣ дар баробари кишту истеҳсоли маҳсулоти гуногуни кишоварзӣ ҳамчунин ба парвариши замбури асал шуғул варзида ҳамасола теъдоди оилаи замбурро зиёд менамоянд. қобили тазаккур аст ки кишоварзони ноҳияи Дӯстӣ талош бар он доранд ки тавассути меҳнати софдилона дар фаровонии бозор, баланд бардоштани сатҳи рӯзгори сокинон ва боло рафтани ҳаҷми содироти маҳсулот ба хориҷи кишвар саҳмгузор бошанд. Худойдоди Раҷаб, Искандари Саид, ноҳияи Дӯстӣ, Ахбор. дар хоҷагиҳои ноҳияи Зафаробод ба ҷамъоварӣ ҳосили ғалладона оғоз карданд. деҳқонон мақсад доранд ки ҳосили парваришнамудаи худро сари вақт ҷамъоварӣ намуда дар қитъаҳои холишуда кишти такрорӣ гузаронанд. гузориши ҳамкорони мо. бо мақсади боз ҳам беҳтар гардондани сатҳи зиндагӣ ва таъмини бехатарии амнияти озиқоварии мамлакат, кишоварзони ҳамаи шаклҳои хоҷагидории ноҳияи Зафарободи вилояти Сухт тирамоҳи соли гузашта ва аввали баҳори соли равон дар майдони 3923 гектар ҷаву гандум кишт карда буданд. обу ҳавои фасли баҳори нозанин ва серборишаҳои моҳи апрел барои нашунамои ғалла хеле мусоид афтод ва ҳосили фаровон пухта расид. мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳия ҷиҳати саривақт ва беталаф даровидану захираи ғалла ва коргарони кооперативҳо ва саҳмдорони хоҷагиҳои деҳқонӣ ҳамаи шароитҳоро фароҳам овард. ин амал кишоварзонро роҳбаланд ба сӯи комёбиҳо ҳидоят намуд. дар муддати кӯтоҳ ва бо кӯмаки 35 адад комбайнҳои ғалладарав майдони 3923 гектар бо сифати баланд даровида зиёда аз 10 000 тонна гандуми ҷави хушсифат дар анборҳо захира карда шуд. натиҷаи омодагии комили механизаторон ва дастгирии саривақтии саҳмдорон буд ки ҳар як комбайн дар як рӯз дарави то 6 гектар ғаллазорро тибқи талаботи қоидаҳои агротехникӣ ба анҷом расонид. ҳосилнокии 1 гектар майдон ба ҳисоби миёна 25 центнериро ташкил дод ки нишондиҳандаи назар аст дар солҳои охир шуморида мешавад. чанде аз кооперативҳои истеҳсолии тиҷоратӣ ва хоҷагиҳои деҳқонии инфиродию оилавии ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти Зафаробод ба номи Ҳамид Алиев, Меҳнатобод ва Равшан бинобар истифода аз тухмиҳои репродуксияи аввал ва ба шароити ноҳия мутобиқшудаи навъҳои маҳаллии Султонӣ, Фирӯз, Киропол,
خارجی مسکو 69 استکلاویدن 24 زینسیان کراسنودار 99 و старшина از هر گیتر غله‌زار از 45 سنتر تا 60 سنتر غله به دست آوردند. دهقانان ظفرآبادی با شکرگزاری از دستگیری‌های پیوسته راهبری عالی مملکت برابری به انجام رساندن معرکه درو با استفاده از روزهای آفتابی فصل تابستان کوه و پخال را پایبند کرده در انبار و فرم‌های چاره‌داری ذخیره می‌سازند. کارگران کوپراتیو و سهامداران خواجگاه دهقانی انفرادی اویلوی ناحیه عزم دارند که سال روان به اندازه 3 نقشه سالانه خاشاک درشت ذخیره ساخته چارهای کلان و خرد شاخدار را از زمستان سالهای 2019-2020 به تلف و سالم فربه برآورند. کشاورزان ناحیه ظفرآباد امسال در میدان 3923 هکتار غله‌دانی‌ها کشت نمودند. بسیار خواجگی‌هایی هستند در جماعت‌های رفشن، حمیدعلی‌ها، جماعت ظفرآباد. خواجگی‌های علاهیده هستند که تا با 40 50 60 سنر حاصل رویاندند که این از نوهای سلطان، نوهای سرور، نوهای مسکو سینو که این حاصل میانه این خواجگی‌هایی که همین نمودی تخم را کشت نمودند با 50 سنر رسیده است. پس از انجام معرکه درو و ذخیره غله، کشاورزان همه شکل‌های خواجگی‌داری ناحیه امروز میدان‌های خالی شده را با صفت بلند شدگار و مالا گذرانده به کشت تکراری زراعت‌ها شغل می‌ورزند. تاکنون میدان زیاد از 50 هکتار شدگار کرده در 30 هکتار زراعت‌های خوراک چروا و لوبیاگی‌ها کشت کرده شده است. مضبوط بابازاده از ناحیه ظفرآباد برای برنامه اخبار. 12 سپتامبر سال 2020 5500 سالگی سرزم باستانی همچون مرکز تشکل تمدن کشاورزی، هنرمندی و شهرسازی تاجیکان جشن گرفته می شود. امروز در این یادگاری قدیمه 3 گروه کلان باستانشناسان کار کرده با آماده سازی حفریات‌ها و معین کردن طرح شهر سرزم نخستین شهر ورورود مشغول می باشند. زلفیه رحیم‌زاده از روند آمادگی‌ها به این جشن گزارش می‌دهد. سرزم بزرگترین کشفیات در ساحه ارخئولوژی آسیای مرکزی میباشد. حکومت جمهوری تاجیکستان به یادگاری سرزم همچون نمونه برجسته آثار تاریخ توجه نموده در اساس قرار سال 2001 یادگاری سرزم شهر پنچکент را مرکز تشکل تمدن کشاورزی، هنرمندی و شهرسازی تاجیکان، ممنوعگاه تاریخی و باستانشناسی سرزم اعلام نمود. سال 2010 یادگاری سرزم به فهرست میراث عمومی جهانی فرهنگی یونسکو وارد گردید و با اقدام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان 12 سپتامبر سال 2020 5500 سالگی سرزم باستانی جشن گرفته می شود. در دایره این جشنگیری عین زمان آبادانی و سازندگی ها در شهر پنچکент در سطح ضروری راه اندازی کرده شده است. اینچنین 3 گروه کلان باستانشناسان، نقاشان و معماران کارهای علمی تحقیقاتی و حفریاتی گذرانیده ایستادند. 3 گروه کلان باستانشناسی در حفریات سرزم فعالیت دارند و وظیفه آنها آشکار نمودن به نمایش گذاشتن آن حفریات‌هایی که علاقه آموخته شدند و آموزش حفریات‌هایی که تا امروز حال مورد تحقیق قرار نگرفتند. طور اطلاع داده شد در روند گذراندن کارهای تحقیقاتی باستانشناسان دیگر دولت‌ها نیز اشتراک دارند. حفریات‌ها با جلب باستانشناسان هم جمهوری و هم باستانشناسان خارجی از جمله ما تعداد زیادی باستانشناسانی که متخصصی دوره عین عالی و عهد برنجی هستند به سرزم جلب کردیم. این باستانشناسان فدراسیون روسیه، باستانشناسان از جمهوری فرانسه، باستانشناسان از آلمان و از ایالات متحده آمریکا. سالهای 2003-2008 با دستگیری به واسطه سردار دولت 5 حفریات باستانشناسی سرزم بالاپوش کرده شده است و در نظر است که تا سنه جشنگیری 5500 سالگی 4 حفریات دیگر این یادگاری بالاپوش کرده می شود. همزمان 3 همایش بزرگ علمی گذرانده می شود. از جمله 2 کنفرانس‌های بین‌المللی، یکیش تیر سال 2019 برگزار میکنیم به واسطه در خود پنچکент در سرزم و کنفرانسی دوم بین المللی ماه می سال 2020 برگزار میشد این هم در شهر پنچکент و 10 سپتامبر سال 2020 خب سمپوزیوم بین المللی باید با سرزم آغاز تمدن تاجیکان در دوشنبه آغاز می‌یابد، گشوده می‌شود و ادامهش در پنچکent
و با تجلیل جشن به انجام میرسد. дар баробари ин дигар корҳои бунёдкорӣ бо суръат ҷараён доранд. ҷашни 5500 солагии саразм дар сатҳи ҷаҳонӣ гузаронида хоҳад шуд ва дар ҷашнгирии он олимону бостоншиносон, меъморон ва антропологҳо аз давлатҳои хориҷ низ иштирок менамоянд. дар худи ҷашн ва симпозиуме ки баробари як рӯз ду рӯз пеш аз ҷашн оғоз меёбад, тақрибан 250-300 меҳмони хориҷӣ иштирокашон дар назар аст. ҷашнгирии саразми бостон мояи худшиносию худогоҳӣ буда имкон медиҳад ки тамаддуни 5500 солаи миллати тоҷик ки аз ҷониби доираҳои илмии ҷаҳон эътироф гардидааст ба таври шоиста ҳифз ва муаррифӣ гардад. бинандагони гиромӣ, нашри навбатии барномаи тиллотии ахбор хотима меёбад. хайр, саломат бошед.